nisem eden od onih psihopatov. Tiši kost. Še enkrat, let's go! Teh nekih 4 nasvetov, katere so prišli. Ko so folk in dobrodošli v nov YouTube video. Lihkar si pripravljam pre-workout. One pill of egdi. In potem imamo kreatin in nov pre-workout, ki sem ga dobil ta teden, oziroma ki sem ga hotel imeti že prej. Ampak Thor Fuel z Vitargotom, okus lemon lime. To je v bistvu ta res največji skup. Ni isti kot tisti navaden Thor, ta z Vitargotom, ker je zdaj dosti zaradi Vitargota je dosti več praha in potem je tudi one scoop dosti bolj poln. Big scoop. In še ena malo večja merica kreatina. 6 gramov, 6-7 gramov pride. In himalajska sol, kot vedno, you already know. Če si karkoli naročiš od Jim Beana, imaš prvi link in the description. Od kreatina, od whey proteinov, od pre-workoutov, vitaminov in tako naprej. Lahko za mene supportat uporabiš mojo kodico MAX5 in tebi prinese tudi 5% popusta, kar ni nekaj dosti, ampak če lahko dobiš 5%, why not? Why not? Če uporabiš kodico, hvala ti. Folk, sem ready, sem spreman, sem se tudi stuširal pred treningom. Ne, nisem eden od onih psihopatov, samo ker se včeraj, glede na to, da sem bil cel dan doma, se nisem stuširal. In sem se zdaj pred treningom, tako da se bom počutil neumazanega in fresh. In potem po treningu še enkrat. Spijem pre-worki, egdi. Oh my god, kako dober okus! Diši, bosi. Joj, ta luč mi naredi rumenega. V glavnem, zdaj grem v gym, ampak predtem, ko grem v gym, spusti like za ta video, spusti like zdaj za algoritem. In če še nisi, stisni subscribe. Zdaj pa gremo na workout in se vidimo, ko sem tam. Dobar dan. Ko so folk, evo nas v fitnessu. Danes je na sporedu back day. Malo bolj heavy back day in pač full fokusiran na v bistvu density in na maso. Po tvojem programu? Ja, po mojem programu, po mojem novem programu. In je pač full fokusiran na density in na pač ta thickness hrbta in velikost, ni toliko na širino hrbta. Tako da v bistvu pač cilj je, da hočemo zgraditi čim več one mase in čim več, bomo rekli, kako bi to rekel, thicknessa v celem zgornjem delu. Začnemo z segrevanjem in potem bomo, upamo, sproti med treningom lahko še kaj več razložili med treningom. Ja, easy. Ok, let's go. Zdaj smo v bistvu na tem single hand rowu in je zadnji set. In za zadnji set v bistvu hočemo pušati, kot smo rekli, ta thickness in pač v bistvu hočemo pušati to grajenje unega velikega hrbta.
Imamo v bistvu ta še set, da gremo enkrat, se pravi vsak rok posebej, do failura, 30 sekund pauze in potem še enkrat failure. Se pravi dvakrat pušamo failure, čim več krvi v mišico, čim več vlaken, da se raztrga in potem bum. But I promise I'm worth it if you just open up your eyes. I don't need a second chance, I need a friend, someone who's gonna stand by me right there till the end. If you want the best of my heart, you just gotta see the good in me. 'Cause I could be the rain in your desert sky, I could be the fire in your darkest night, I could be your curse or your angel, it's all that I love me. I could be your sun when it's cold outside, I could be your rock when there's nowhere to hide, I could be your curse or your angel, it's all that I love me. I could be your sun when it's cold outside, I could be your rock when there's nowhere to hide, I could be your curse or your angel, it's all that I love me. Yes, I love me. Workout dan, folk, nice heavy back workout in zdaj bi v bistvu rad ta del videa posvetil tem, ki smo rekli kao eni 3-4 nasveti, ki misliva z Leotom, da sta tako najpomembnejša za buildat res thick in širok back. Jaz bi rekel, za prvega je v bistvu pravilna izbira vaj. To pomeni, da skozi teden, če trenirate verjetno back dvakrat, da zadanete res vse dele hrbta. Nobena mišična skupina nima toliko delov, tako da pri backu, če res hočete imeti ta demon back, širok in thick, treba zadeti vse successively in heavy skozi cel teden. Ja, zdaj si v bistvu že hintal drugi, ne? Sem že hintal drugi. Drugi nasvet je pač moraš iti heavy, ker hrbet je pač full velika mišična skupina, tipo ko noge. In pač vsi vemo, da če hočeš imeti velike noge, moraš delati heavy squate in isto je pri hrbtu. Heavy rows, heavy pač machine rows, seated rows, barbell rows, karkoli, ne. Tudi pull downe, greš malo bolj heavy.
pač skratka poskušaš zgraditi čim bolj thick in čim bolj velik hrbet. Za tretjega sva si v bistvu rekla, da je res stvar, ki v bistvu se vidi ful napak, ko folk trenira hrbet, ampak ki je ful pomembna, je full range of motion. To pomeni res, da ko delaste repse, ali je to od najbolj simple barberov, ampak večinoma pri kakšnih lat pull-downsih, pulloversih, da je res full extension. To pomeni, ko je eccentric, da je do konca eccentric in ko je squeeze, da je res un squeeze čisto do konca. Pri squeezeu bi pa rekel, pride dostikrat napaka, da se folk v bistvu preveč naredi ta squeeze. Kaj mislim s tem, naprimer, da gre preveč nazaj in da se začne, naprimer, zvijati. Ja. Da se začne zvijati in pol tam ni vaja več efektivna, ne? Naprimer pri dumbbell rowsih se to ful vidi. Ko grejo gor in prav se zvije in tam ni bolj efektivna. To pomeni, ko je squeeze, res nekako priti, da je roka ravna s hrbtom. Mogoče malo zate, ampak ko gre komolec, ko gre ful nazaj, ko se zviješ na eno stran, uno ni efektivno, uno je brez veze. In potem še kot četrto, pač velikokrat vidim v fitnessu, ko dela folk, naprimer seated row, ful, bomo rekli, skoraj basic vaja za hrbet. V bistvu kar dela je pač gor gre lepo in potem v bistvu ko ima zadržati negativ movement, se pravi, ko ima zadržati težo za navzdol, pa v bistvu samo spusti. Pač mišica je na negativsih tipo 40% ali koliko, ali 60% močnejša, kot če jo ti dvigneš. Se pravi, ti v bistvu lahko držiš negativ z, 40% več teže od tega, kar bi ti lahko v bistvu povlekel na rovih. Tako da v bistvu ta del, se pravi negativsi, da ti držiš rep do gor, squeezaš in potem tudi dol je zelo pomemben, ker pač to ti potem zgradi ta cel thickness. Ne? Tako da to so folk teh nekih 4 nasvetov, katere so prišle jaz in Leo, ki mislim, da so res te basic stvari, ampak basic stvari so vedno najpomembnejše. Treba res pri beku so teh 4 stvari ful pomembne in bek je sigurno največja mišična skupina upper bodyja, in naredi res telo iz tega, da je neko average telo v neko advanced telo, ampak prav zato je ta bek res težko trenirati. Se je treba res na treningih full out, ne moreš iti neki na 80%. Treba biti v bistvu na beku, ko ga treniraš, heavy mindset, kot naprimer, ko treniraš noge. Res spet nice workout, zadnjič sva delala push je bil, ne vem kaj je bilo, nekaj za prsa. Danes pa je bil heavy back, dober workout. Hvala Leo za workout in v naslednjem workoutu z Leotom, ki bo verjetno nek heavy leg day. Naslednji video z Leotom mora biti nek heavy leg day, ker v bistvu vedno tako hodiva po vrsti, ko njega uvrstim v videe, da ne delamo vedno isti trening, ampak da pokažemo vse različne dele, tako da naslednji workout z Leotom pričakujte heavy leg day. Post-workout, kar se vrnil. Magnezij, you already know, recovery is important in shake, ki je v bistvu isti shake, samo vidi se, da ni ta prava barva, ker ni gozdnih sadežev, tako da jih je zmanjkalo, tako da isti shake, samo brez gozdnih sadežev. Bom dal tukaj screenshot, torej imamo 2 deci mandljevega mleka, 50 gramov ovcov, 1 velika banana, 50 gramov skira, 30 gramov lešnikov in 20 gramov pač beljakovin sojenih, to je tako malo manj kot en skup, torej 671 kalorij in 71 gramov ogljikovih, 27 teh maščob in 36 beljakovin, tako da nice post-workout. Recovery in recovery needed, much needed. Hvala za 2K na Instagramu, Instagram tudi gori lately, tako da hvala vsem za support. Če si pogledala video do konca, hvala ti, ne pozabi klikniti lajka, če še nisi, ne pozabi klikniti subscribe. To je to od mene folk za ta teden, se vidimo naslednji teden ob 6, oziroma naslednjo sredo ob 6 v novem YouTube videu. Peace!